Kajing Thmu Jied Rangbah Shnong bapura hak Shnong saw nong kharai hak hakat arterek mentau kala lingkon kam syamla ulong satya hadian baki pat ba po kejelam jong ba Joseph Lingdo Thayang ubaka KHADC kaladap ai kajing menjor kom akting Rangbah Shnong hak hakat praterek ubnai nai weng jong snam arajar kan rebrala kila kanta ya kajing Jied Thmayu Rangbah Shnong kene kajing ya pat hapok kene Shnong kalami hadian baki reu Rangbah berkilong keme kila lap ya kajing ko trikam Rangbah Shnong barem ba Angeles Sun balakot kasamoy trikam jong haus nam arjar kan reu Henry ubadang kwa pat ban bat biang ya kabor wadah pedang gajing bam pedang syu upat ba khamtam haba kireu Rangbah dalam ya gajing bam sap ka bajor ba jong na kiskim ba pero balamang pisa kerpang na kabenta kene Shnong leng ba kiskim jong ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kum ban chupan kan mau ba kireu Rangbah hakane Shnong kila panon kam ya kaan ka hok ban yo jing tep lani ka Right to Information Act haka balalam ba bon na jing trai ki bala pentrai na kane skim kam syam na long kat kum ka pisa ka balamang pat bon ka pisa ka lajak klem kum juru na kalyang kireu Rangbah ba ki pai ba ki badan sa kalyang jong acting Rangbah Shnong kila ujo da ki ijahar persya yo ba Angeles Sun hakane kasngi ba Thmu ban Jied yo Rangbah Shnong ba pura la sertap da ki bor pulet ban pahara bat ka KHDC kala pharu arngot kinomik mat bakan thop ya ka under secretary jong ka executive committee jong ka KHDC kong di thank you pat uba el basai mod LDA banlong kom kinong pai perman hakani kasngi ki balawan lang hakani kasngi ki kan thop yo ba WCM sodar ke ilaka nong po ku secretary uba Ston Singkli uba Jonathan Shalla uba day magistrate uba Angeles Sun ba ka kunhon jong u hakani kasngi na kalyang ki bor panya ka ilaka nong po klasyem ya karai ban pha ka kai phot halor kani ka jingja Seki Board jong Kasils Autonomous District Council. Ini nangi ka ilaka, margi yo kordaran di Council. Mamaki kin ong ba lewat benia balala dalong kepala ba on perkut no gijing kenduk kedram yuki benyo no mama Shnong ba. Ubalong full plate te long hadu menta bangi ui balong gijing ya kat liang gane ka Shnong. Be ya mentangi pakla ban sim ya karai. Bangi lah hapi ban IT Biang chaga di Council. Nemar ba ka Council kampat weng ru wat ya wating Rangbah Shnong. Haduk ini kelemat muda membaka kala Thmu yang Jingïalang do. Nakalyang uba Angeles Sun pat haba persang banyak keren bat lakan taj ban kan tho halor kani kejing Pulom kejing Jied Rangbah Shnong bat lapan pa baka syong hi hakipat ba ban keren yakani nakalyang ginong kersan jong uba Angeles Sun pa kilapan pa bat kena ba bon ki ba kersan yo acting Rangbah Shnong ki dei ki brio ki banabar Shnong kat ba nakalyang acting Rangbah Shnong yo ba la kersan kiri pat ba bat kilong kami da palat cis pa angon kan thop yo ba ke nong rom uba W mensong rengkat ki Rangbah Shnong barem kilapan pau bakin om pedang dalele ru ban pelong ya kejing Jied Rangbah Shnong kat ba uba Angeles Sun undang Thmu ban Ïakhun Biang ya kini election uba Joseph Lingdo Thayang loong bakin salet ban yakren seki bor ba halor ke KHADC halor kini kejing dawa jung ki pai ba ki balangnya bar sngothu ya kejing thar jung usha bat ki balas ngodon kam ban phot no yung ni usha kalong kum ni nama bakar kum kordar ka bla high grade kum silang rukar pratarik yung bunai Oktober di Hajing si siang tu la kadusai ban ong ba masiniyok ini kopi ketuka ordar ban si kunsil udai ban IT no kita ikut kisla ginon GM jong Shnong rangkat usi bingin normal heu se kita artem ai usah menti ban susu nang ta ka arplai tarik jong Desember sudah melade ki pha biang ki deu kum ju ya kata rumpat tiau te ha ju ko por ha habu bunai he atnyo tarik layok si tina sudar lai pui tarik labu tarik hang ni lawan tu sekretari jong ka ilagaro mau nai ti no te kot kisla barang tu ka dusai kon ta ya kata tu pop man sepoi ba tu pop poi ba ong ba poi ba ai te ai dengan lek kum nung ta balai plong la kaya poi ba Haji Syam dia poi ba don bor ada ong sing tin ong ba em nyim di belek kum ta tungin ai nang masuk masai menora ka so sai pusong pa tau punya tili ka we tilada ngak kebur kata jong jupi kasawan kajot kapra kajing laranja no yang ngiri urang ba udah besoy kata Henry wong ban ba tipe ba kim ai ngamlale i takamut ba don bor nala de tadi jong poi ba haw ngiti ku jong poi ba cubu mentara long rumah Shnong mana menoruk poi ba datang sujit hari men pe ya ka son poi ba ka kamram jungu bar ka induna jong poi ba de kamram jungu persuthu malah poi ba persuthu makna de mu ngon kam ban ajing mo udah mentip ke bawah bat ke basni. Oh, kaji nuk beriu haneng tak kadon hitung tuna. Ya tamla biang. Berkham tam ni perang Rangbah dia beli selok beli trilang nama tak bah kami. Karena ya girang bak pun tak mardar. Ini protes. Ini pediang yang kena Jied election. Kena Jied Rangbah Shnong ini protes lagi. Ini persyak. Telabu bakar artrik kan perlong ya tak kajing Jied Rangbah Shnong. Ya, sampai bisa dikendu satu singsil.
Misalnya mi por si konsil soal kerat tadi. Ini keligi, jawab kina lagi. Lagi orang em, ni deh banjit, ban pos kem, kami kamtai, dia katangin pek. Kalau bapak Biang ne, ngilap minum lap man punya. Padahal juga por kiri ban buram ni kordar bagi lap pelai nantai. Dia kuminu beri boleh ke alat ke, atau ka, disi konsil kam tunbar. Kemudian kong hoi to, lesek yang tunah kalau yang tu beri kuju. Hak barol deh bersutu, pleng kan ya tekawan lampak bor jongka an. Lalu disi konsil kam tunbar, asyik wekin begin. Le una ka bor jongka an. Di sini pe maral si konsil nak liang juga ka. Iba kam don bor seperti ini kata kam tip. Berkam tam lele mentah, ada yang limi si konsil ro. Katu jing kibi na por si konsil nak don kerja masuk. Ini sampai ke banjah kini sini benwan. Ini limi por si konsil. Ada ai ubreu bolan, dia kata yang pediang. Pediang yang usun dah lele ngin pediang. Dia kata atau yang lele si konsil ngin kan kumtai.